Ole chipai le vek ule tun huna hian thamwana miso YouTube channel a kalo lom le chewa ka chadela buai ngun mol khop maya tura po hian ka video nei sa zong kha ka delete le vek to a tharin ka ti le tranta a thu thar frang tarlang kan tum le don ani ITLF Indigenous Tribal Leaders Forum kai shwaina hnuaya tho chan ni khan Manipura kuki zo namte chuan kongan zo a kong zo tu te hian Manipur buaina are theinan thu neina an kutahlan an phut bokani chumi lo tin theinan chuan Union Territory pek an phut ani Churachandpur district le tribal tamna district dang Kangpokki ate Teknaupal le Ferzola te kongzo na hi nei ani a mitam takan pungkhom ani heng pungkhom te hian tharum thona thleng thin te chu re to sen ti thu antar langa thu nei na an kutahlan ani ma lo chuan buaina chu atop thei don lo ni in antar lang bok kuki zo namtan India dan pui article zani somthum pakwa e hnuaya rorel na fran pek an phut ti antar langa Union Territory an namtan an ngiat bokani ITLF chairman Pagin Haukip chuan Manipur buaina chungchanga sarkar lai pui a inrol a hun tak zet to ti soin tribal te chuan UT legislator nei an du ti a soitel bok pu Haukip chuan ngai sakna an don lo awang le tharum tho na bitum reng an ni awangin an mi puite do thei chin apel to ti a soi boka an dikna humhim ani theinan le tribal te zaum na humhim nan thu nei na an kutalan a hun to tak zet thu atar lang bok kong zo na hian Manipur buaina wanga tribal te torna frang tarlan ani a buaina chu anwa tribal tam tak tha an ni baka an omna hmuna tanga son chu ani in an azon na thlengin an buai ti an tar lang bok ITLF chuan buaina chu anwa tribal zani donin nunna an chan to thu le mi sang sari chuangin an chen na inte an rausan to thu an tar lang bok ani Meghalaya Power Minister Eddie Mondal chuan state chunga thingtlang khuwa zonga kumsang ni som ni pariat ralmain engpek lu man sarkarin atumti asoi Mizoram chung chau kan ngai to fo thina Mizoram chevel state te hian eng angin nge an state a mason na thlen an tumti hi kan ngai to telve fo thae Meghalaya chung khothren khata engan nei mu mal lo awangin Congress MLA Charles Margar chuan Minister hi state chung power din mun azota zona channa hian Mondal chuan kumsang ni som ni pariat ma in an state chunga khom zonga engpek lu an tum thu hi asoi Meghalaya Power Minister chuan thu thar the dar tu te nen anin komna department hnoya thok tu te chuan eng lak lu lo na hmuna eng pelut fak turin theito pan chua thu asoi bok Meghalaya Power Minister chuan khothren khata electric la lut lo ma se eng lu lo na anga chin chia ni velo a om nual ti asoya uluk taka survey kalpui ani chungin khothar le khozau bel a om zela wangin eng lu lo na anga chin chia ni lo khuwa an ni ti atar lang eng om mu mal lo wanga har satna chu ching felvat turin minister chuan thei top an chua thu an tar lang Aam Aadmi Party AAP chuan tho tran ni June ni somni le pali khan asama an party chu an thiat ti an puang AAP chuan hetianga an ti chan ni kumsang ni somni paruka Assam Assembly in thanlo om turatana an party in pu acha na ani ti an tar lang telbok AAP hian exa party official handela thu chua siamin Assam in thanlo om turatana party chakjok kan nei theinan tuna asama kan organization dinglai make thri ani ang ti in an tar langa Aam Aadmi Party chuan an party ruangam thar tur duan ani ma lo chuan state president state secretary le state treasurer te chuan an din mun ngai an chel ri don ti an puang Asama AAP thar din tur hian working committee din ni in convener atan Dr. Babin Chowdhury ruat ni in co-convener atan Manoj Danawar da anibok an panibaka working committee a hian member pali Rajiv Saikia Mahmud Imdadul Haq Chowdhury Risiraj Kaundia Anuradha Dekaraja te an om kumsang ni somni paruka Assam Assembly in thanhi nei anidona Assam State Assembly a hian sitja somni paruk omin
BJP kai hruai National Democratic Alliance NDA chuan seat somsari pangala in sarkar na anchang meka Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan BJP kai hruai NDA chuan state in thanlo tura ne na anchang le nge don ti soin seat somkua atonga seat za anlak thayanin rin thu atarlang heti lai hian Lok Sabha in thanpui nei zo ta ka khan BJP hian MP nga zok ma se BJP 37.43% ain Congress 37.48% vote share athat zoka wangin Assembly in than asamane tura hian eptulam an phur hle a an din munpo a chelauti chiang takin an tarlang Mizoram State Thren Ongte Chanchin kan tarlan mek lain kan ramchung lampang han tarlang vele ta ila Sarkar lai puya Power Secretary Pankaj Agarwal chuan Kolpetha megawatt sangni zali siam chuan tur chimtui puya hydro power project din turin detail project report DPR siam mek ani thuwa soi Lok Sabha MP Richard Vanlal mangaya chuan Nimin Khan Chief Minister Laldu Oman June ni somni pathum sangni somni palia Union Power Minister Manohar Lal Khattar akomna bo zuin New Delhi Ministry of Power Secretary Pankaj Agarwal akoma Sarkar tu chu atarlan danin Union Power Secretary hian Nipko in Mizoram Sarkar ne na shortfall power bill chengwai bel chaza pahni point bial pasari athin na chu ngai na thiam dane mo installment a pek dane mo a omemti alo zirchian tur thu Mizoram MP alo hril Revamped Distribution Sector Scheme RDSS bill tang chengwai bel somli pahni chu June ni somthum sang ni somni pali ma a tifel turin official te a hriatir ngal bokani Power Secretary Pankaj Agarwal chuan chimtui puri darzo kaya hydro power project Kolpetha megawatt sang ni zali siam chuan tur detail project report DPR an siam mek thu DPR siam tu wap cost litenden 10 July sang ni somni pali chunga anzo man abe sei thu atarlang Mizoram Lok Sabha MP hi Secretary to Chief Minister Vanlal Dinafa naile OSD to Chief Minister Jonathan Lalrem Ruataten antroi omani Limen khotlangin anveng chunga leimin la omna mun a cheng mek thunei tu ten an in chua san tura an ti te chen na tura in relief camp sakchu chung ko pariatin an luato Disaster Management and Rehabilitation DMR Minister Kesab Dangachuan Relief Camp sakna senso chu sarkarin atum vek tonti atarlang chung ko som chen theina relief camp an sakmek thute thotran ni khan an sazo to a luatura an thlan masak chung ko pariatin an luato thute minister hian atarlang ani Relief Camp sakna atana manro trulte chu abaveka an lak thu soin Limen khotlang hruai tu te chuan sarkara tanga poisa kan mu huna kan rulang ti in June ni somni paka khan poisa thren khat chu sarkara tangin kan donganga chu chuan kan ba te kan rul photang ti in thu chu an siama Limen khotlang hruai tu te chuan DMR ministerin in dangpo sakchun zom tura thuron apek thu soin sarkarin kan sen sote tumve katuma tuna kan sakna chakle thanga hian ala sakle theya kan saleang antia in sakna tur bungruate chu aba anlak le phot don thu atarlang aizol disin limen venga cheng an chen namuna himlo awanga mun himlawa in saseng tura ati te hi chung ko somli pali lai mai anni Minister Dr. Valal Thana chuan June ni somni sang ni somni pali atanga nimin thleng khan New Delhi sarkar lai puya minister le ministry frang ho tu te amua a encol department mamo te athen Dr. Vanlal Thana hian sarkar lai puya education minister information and broadcasting minister Aswini Vaishno le secretary Sanjay Jaju Baka electronics and information technology secretary S Krishnan education and literacy secretary Sanjay Kumar Baka higher education secretary K Sanjay Murthy te adorani Mizorama NIT
mun pui sakzo ani theina atante engineering college din vatani theina atante minister hian chaktakin ma alamek ani IB le electronics and information technology changtu minister Aswini Vishnu nen aningkomna Dr. Vanlal thana chuan Mizoram Sarkara IPR le ICT department of machopte ashrila Mizoram University Software Technology Park din tura malak natele Digital India Scheme noya malak theite ansoidun bok ane lunglei kho pui chunga lirthei tlandan enkolna traffic management mumal zoka theinan nimin khan lunglei municipal council LMC chairman Lalzui thanga kai suain LMC chief executive officer Donil Ruasangale lunglei local council somni pathum ten tho ho na thuthlung anziak Juni somni panga sangni somni palia tho ho na thuthlung hi LMC huam chunga kongpui a thol jok theinan le mipuyan him jok theinan te kongpui kama lirthei da wanga lirthei che sualna thinte azia theinan te azia ni in thuthlung hian mars ni somthum pakhat sang ni somni panga thlenga huam don ani tho ho na thuthlunga chuan pukpui tu hrangchal tu zo bok kongpui bika LMC in private parking area apuan to bak zong chu commercial vehicle stand le kongpui kama garage nei lo wanga lirthei da thinte huamin parking fee khon ani don ani LMC no parking area apuan to na hmuna lirthei da te chu choi ti ran ni anga hei hi LC tenan bo zui dona main road baka district road le vengchung in kalpo na kongte a huam vek dona ni main road ta parking zone le kongpui danga mimal lirthei da du te chu da ti ran ni anga LC ten parking fee an khon thung dona ni LMC phalna tel lawa zankhuwa re thin overnight parking lirthei lian chi te chu choiti ran nianga LC10 ma an lang LC10 parking fee poisa choiti ra tanga sum an lak lu chu LMC a thlatin 40% an chung lu tang LMC a poisa chun lu tur chu thlatin cholkar ma saber hun chungin the lu thin turani tho ho na tutlung hi LMC in trula ti chuan ati danglam emo ati toy thayang ti in thuthlung an zia kane